Odofo medase dia inshira na asumdwe nka ho asemi koso a odi for man pani sibira abeji hini eden na sie ye nyina ye nim ye nua bemma Evangelist Suro Nyame akwe start ye oye Nyame adwuma fefefe o ma Nyame adwuma ekoso oyi wi getus ene okona wi kra no ya chichi bia ne kondo aro so atwi se na ghetto boys no eso betimi ehu se ye nua no oda so aka ye ho memi so for twi kra no me nko ghetto remember I love ghetto boys na we na ananu ye nya ehu se Nyame ne Rev Obofour entwi bosia ko odi amono oto nsa frɛ here Suro Nyame in fact brother ne ko on my message you see on my kick west and on the to center or to center no say a rare message and mama no o can be say me say o man penny na na kufa do tie kunwa si so cha de no ma obi dia na onimu tiere o na so bi cha de no ma obi dia na say onimu cash boy no word enti Nyankopon ni wi ghetto for Nyame na chem frama enti Nyame ni wi ghetto boys enti ohome ashawo fo so home ti asede akoso abo aje wodi a ene Nyame ni momo eya semi na aba chima bi na to chima bi ti na ama ashawo fo akwashawo bibi nto no Suro Nyame no o mani pa nyina tin ho se nipa na reject Nyame reject we Nyame na chichem frama de Nyame ma wi fo so home Nyame na chiche bibia de Nyankopon ma hye woni nso elivu ene Nyame ni mu no bibia betime chenji so Nyame upo word owie ma sopo Rev Obofour odi amono kwakwa pi asodan mi ye na eho nyina shiti no be aboma ye Rev Obofour na you know I love how Rev Obofour gave that space pacho ebetima tenase Everything shira yewura ni chata. Amen. God bless you. Amen. Tvgh. Katwadi mamina yendi ya papa tam no so. Meda waseden so. Fa upe. Disciple we are evangelist yan bia omra so a. Ma upe nya adwuma. Amen. Amen. God bless you. And now, a dash for uncle at the mammy knew me, you know. Now, I was warning Kenya be as here or Hiano. I was warning in Kenya be as you with Yamia Hindi. A Simon knew me, and tea. Hallelujah. Make us semi atro. She make it to a mo. Now, no, Mike. Nana me kan wo onua TV ye onipa ebire wa asase we so a de nipa ka abu o mabam hello efida onyankopɔ bo wiase to ho bepem enne onyame nsoma obi mba wiase ma enipa dodoɔ enka ne ho asɛmpa da Praise the Lord. Free Yewura Moses so befa Joshua so kofa difo ni asempakafo ene Yewura Kristo so no omo anyame select wo dodo against wo so you matter what you do they will lead you cash. Hallelujah. Amen. Anfa na we nipa wo teme ne teme nka utina ha wo ha akwasem de nipa kafa ho abu abam pa epacho sorry catch you say sorry say yanka what God bless you unye obia. Hallelujah. Amen. God bless you Nijata. Yes. Yesu ba wiase no obeto jufuo mu nokwasem uche jufuo no mu nan a emu miensa ka se Yesu firi bonsam pa but still na Yesu na leadi na wo movie amen amen
Moses ba ye no ewiase nchichemu miensa mu mienu story tia no. Yes. Amaya na twa wiase ahia nyina na omu story tia Moses. Oh Jesus. Now you leader. Hello. Hi. Kati obi a oni wi nom. Obi onim koke nom. Obi a ye jankrani. Ye nipa bu na bam se nyame apo ne se nyame mpo no. The B. Eye nipa na eka. No kwasem. Ba nye de nyame ka na enye de nipa ka na eye ho. The B. Nemo de nyame aya de yen. Ashe. God bless you. God bless you. Hallelujah. Amen. And then about 4 days, now me can't send me. In fact, the whole Ghana will be an hour journey say, Nijata, Aya Bonsam so far. Now me didn't kind. Yes. Me evangelist. Amen. Praise God. Amen. Now me who Nijata da. The B. I'm not praising Nijata. The B. But I'm telling the fact. Fact. Amen. Amen. First, now, Mate. Say yes in Nijata Suro ko ni pa 5 na ye de yen. Ete ho. But me go through Accra branch a ho aboma yesasi canopy. Na me say what? What is going on? What is going on? Then Koso. God bless you. Hallelujah. Amen. The atosumie no. Ye wura Nijata nim say sofu Suro nyame enye normal human being te say de wo hu nyonko. Yes. Obi ya okota wonti me mfreme. The B. Praise God. Amen. Me so me to na o me trim say yesi ye wura Nijata jono okot. Ah. Me so me nim so obi o jono okot wonti me mfreme. The B. Hallelujah. Amen. Ti me na ne tena ase nam so no, de nipa kan ko. And this Ana de nipa ne tie nko. my God. Hallelujah. Amen. God bless you. God bless you. Share the fact. Share the fact. God bless you. Amen. Me afra abrante bi Moses. Okay. Bible say Moses kum nipa o Misrim. And Uchane ye. And o dwane. Cash. Hallelujah. Amen. Brenanti Moses dwane ko Midian. Okay. Okotena sofu bi nche sofu ne yefa ne Yetro. Sabre no mu nyame be tusu obi de na ye na adwuma. Yes. Ana Moses awakum nipa o Misrim no. Akotena sofu nche e wo Midian. Midian. Ana nyame firi soro ba be tusu obi. Tu diri sa hwana nko be tusu no nya sofu no. Yes. Bible said that Moses di nwan konsere so omunko didi. Oko didi. Ehwo na nyame sane firi mulunkum ba Moses nchen. Ah. De waku nipa no. Oh Jesus. Nyame ba ne nchen. My God. Ana sofu na wotifie no. Nyame ja ne ho. Ah. Hallelujah. Amen. Na nipa ka say Moses are rejected. My God. Because we shemo ja ye de. Nyame de ne ye bibia enye ye. The B. But nyame tusu Moses ja sofu no. Cash. You are not rejected. My God. God bless you. God bless you. My last word in here. Yes. My last word in here. Okay. So obi chat here now am obi anaka se wonimo. The B. So you were president. So what chat dia magana for now won san ka bia anaka se wanya de en. Oniu. Ba se won saka bi panaka se wanya de en. Onemo. Nyame na chamframa. Ti se wi fo nyamframa ho me dia ka che o mo se nyame nim wo mo wai. Amen. Se ahyawofo jantrafo nyamframa ho me dia ka che o mo se nyame ye de en. Enimomo. Because we na shop prime frama. My God. You are not rejected. Jesus. Hallelujah. Amen. Ebre na wi aduru. So nyankopon be hye ne mankuran. My God. Se mamuntie de nipa ka. The B. Sa wo Ghana ha ne se otrim se o bete sofo bi o ye papa ho asempa sa o ye daadaafo. No kwasem. Hallelujah. Amen. Omo te sofo ho asempa ne ho ba mu bu no. Hello. Hi. Yesu ba o ma nya ne so mfa so. The B. Because you can't say Yesu feed demon no mo ye de en. Omo twen omo ho. Ba Mary Magdalene say wo feed demon so feed demon ro. Hallelujah. Amen. Okonya woche. My God. Zakio says wo feed demon no wo feed demon no ma ye de en. Me kon ho. Enti obi oben Yesu bia nim say Yesu feed demon. But omo mu ache ne sai no. Yes. Woni mo bi a ye sai na ye atudi na chi wat na on na nchire di na chi. God bless you. Hello. Hi. Woni mo bi a nipa ka ne ho asem ne a me se tudi na chi. My God. Me ka na kura che Ghana for.
Ni jata mfa usika anya hwe. Yes. Nyame asira na wie. Yes. Wona dwene wo ho. Me se yade ai. Hallelujah. Amen. Se ni jata anya adwuma biam ne nkwanda nyina obetuma hwe ne yere ne mba na busua kopim da obewu. Pa! Ni wu achimpu na busua bedidi. My God. Higher Attention TV, the solid grounds. We step in, I like radio. Our building, I already see out. No, you can see a became but that's my crown.